Nagmasakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana. Agpaiso saan magatadan iduna pilit na nga pinturen panawang pamilyana. Imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mula makaabot isa rin nga sakripisyo isumbat arapaata manglabang kinaturapay di panagbiyaga luanat pagarimayan ta pamilya na inakanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tapno laeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga diarapaapda natumpal amin sakripisyo isumpat arapaata agsalog tumeten dagiti pigsada at kakayumet mang tarabay kadakwaga sakripisyo isumbat arapaata mang labang kinaturapay di panag
ka din na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak, di daang mo nakaurnungak, masakbayan ti pamilya, itan na isagalaan.